Janensu. Michia Yetifu Nina, the chair Tifunina, and Asofo Aka, Omo Patamazan, Asofunina, Michel Musofa Baji, Sofo Akon, Michel, Eda, Meteo Nkache, and Asofo Akenina, Radin Shram, na Onyam Kessie. Yapa Samama Moko and Amoso, Radefa Muso, Kansem Panibi. If we say, Sani Traseba, Amasa E. The Misha Tifunina we used to do. And then yeah, but Minister Bushawin number. Naka me see treaty topic be. Very interesting. And Yama ya church in Paku Sem Jim Bako. And once some name Pesanka ya funny penny na adwene na yiti wia nsana ya gina so akasa. Baby at the base next week. Naka masem busane say e man ne me ma hwam na ya hantan. If you say a man in my home, they are hunting. Somewhere a ma was it Babu Adi or Bomu or Kamu or Bosso? Now, a man hunter for the best next week will be 100 pounds. Yeah, right. Maybe so. And a branch, estate, so to one of the can be first. Oh, yeah, everyone's of. Next week, now we are doing a bit to be clear. Munina Mumra and Mani Mema, 1 year hand time, it will be a see. And then yet, if we I bet you will be a comment. Remark, I'm waffling. Will be on a comment in Brian Yaduma next week. A man in Mema, if we are sick, 1 year a hand time. Until next week, any better cost. And that Cornelio said, Mamma, I'm mentioning. Yada Radiasi, a bush for a mom pie. It's a kind of more thing, different coupon, but as view. Bien a son, until fancy was some. Bien a no send a bill between a cassa. My teeth were tea was some dear to an West Fata. Me acquitted the Aja was some. A sauce and I about we used to do. Amen. Amen. Yada Radiasi. For and now so ya there Radia chair, you know, which on young coupon asem. Na ebrebia menya konya babia mejina akanya kopon asem say kem say sorry them say radio so say montene personal evangelism asama ka me say ya dia ma me say me mo hu dawru eye hellfire any lake of fire bushafo bonsam je mu asem na me ka firi say eye real nti niama ebetimi di nipa akọbọ nsam gimu no eno ne kasa fa ho ya ba radio is 2 years ni minima de bia eye bone a ebetimi di nipa akọbọ nsam gima yenka ho asem wa ha minima de bia ebetimi di nipa akọbọ nsam gim se ya betena yenka ho asem sama makura na mrante yi ba Cornelius mo Isaac mo Richard mo radio mo tenasia omuso kabi asampa nti minim asem bia ebetimi di nipa akọbọ nsam gima yenka bi na enye bibia ntia efiri se mesua no mahunu chirosam na se niema me nipa na da ho ma nipa bushafo se sa nkro ni mienu na eda ho twen nipa no oye dan a emu ba aku beyi nti obi tenase na okanya nkopon asam na otimi bua wo chiro se sa de rewu ya kro no ntimi nkomu a na wada nipa nase efiri se o check ya bonsam gem na heaven eno kwa na wo ma nipa oye dan a emu ba aku so beyi enti ya tenase ya yen kasa mfa asore ho yen kasa mfa ye ho ye kasa fa ne ma ebetimi ama wakosa akronim se de be ya bedwan ajo kra nkwa da bia metenasa me cha bossa de wedi ese bible na chirem pefe bible na chirem pefe se eda no ho asore dan bia wo nanim enti edi asore the name Zion the name Methodist is just a name. Yes. And no name fa enyi nipa nkwa what I say enyi nipa bia nkwa
But the gem kwa Yesu Kristo. Yes. Na wudi na hyade so eno na gem kwa. Nti mesramu awiai obi a waye krado utimeti radio so say ya announcement mo ambese mu ko Libya mo ambese mu ko Qatar na wakọ ukwa enyo vitin ya aduru ani afo asi plane kra ya kira woni ma omunya a kwantuo na mutu ni edo ba ko sa na wiase wei ayi wo mu nete nyo vitin ya na wafiri aduru heaven wafiri aduru nsam gem ya woni ma wo ya edo ba ko heaven de o ya edo ba ko bu nsam gem nti mesrawo mo amutie mi nyina mo ya dofo me pese kra enya nkwaje yes nti na ye kan Nyankopon asem Awurade nhyira no ne okese e wo Yesu Kristo dim amen amen aja yanko Deuteronomy chapter 5 na ena yesua de bi ne de akosi adisem chapter 13 de ntia na yesua sa Nyankopon asem we no we are talking about the world sa umbo mu ase emma wiase na sansama ya bekan abusafo mood tieniye se mi preachi wa hawie kura mesa ko preachi wa sorry dem yes ehia me pa e very serious se wie wa ha e besa kura ko preachi sorry dem e bia na nyi obi na tie radio no okay ba wa betie ni na bia fa ni serious ne tu ho anamon I'm telling you because the word is over sa o chake emran sama na ya ba bekan ya Onyankopon aka asem bi wom na wa mame saade ni mo adesua amahunu se eye nokre ya kan Deuteronomy chapter 5 na ya de sa free verse number 5 yanko Deuteronomy chapter 5 verse number 1 yes sa free because of time it yes starting free 5 and others are free 1 abra ma hunya ransem du no yeah na Mose frɛ Israel nya ka kyerɛ wɔn sɛ Israel muntie asɛde ne atemudie a Amerika maguma so mu ne yi na munsua na mu ne so nyo na Awurade ye Nyankopɔn ne yɛn yɛ apam horopo so yes ɛnyɛ yɛn agyanom ana Awurade ne wɔn epam apam yi ko na yɛyɛ na ɛnɛ yɛn nyinaa te ase yara ko Awurade firi ogya no mu bepɔ no ho ɛne mu di nhwɛni mu na ɔkasai media na mi gye Awurade ne mu ntam saabre no sɛ merekyerɛ mo Awurade asɛm efisɛ misro ogya no anim yes na mo amfro bepɔ no na ɔka sɛ me ne Awurade wo Nyankopɔn a meyiw firi mizim asase so nkoafie mu no enyanya me foforo nka me ho full stop ehɔ na mepe eja repeat hɔ ne ye saa word we na ye begina so akasa okay ɔse me ye Nyankopɔn me yi mu free misirim ade ebe asase so nkoafie enyanya me foforo nka me ho menyanya me foforo enka me ho different god enka me ho yes koma me enyo ohonini na muntie menya ohonini statue yes yakasa ohonini a English word in the kind of statue do not menya ohonini yes Jasem ni menya ohonini enye to asoma ade a ewo wiem osoro ade a ewo ohwiem osoro esoro ne de wa asase so efom ne de wo insuo mu o kire mutenie oka esoro yes yenim niam a wo soro okay Onyankopon eni abofo ene wo soro yeah what are some American asase so yenim enua wa botan so wa ha enipa so wa ha bi ensuo ne niam aka yes enti wo kire m se saasati na o ka ho asam no menya de ewo wiem osoro aye osoro type yes ne de wa asase so menya bi efom menya bi ne de wo nsuom efom de ane sa obeti tete dote what does obeti tete dote na the statue okay ana asase so obeti me atwadua na wasene yes what does it enti efom de ane aye dote okay asase so de ane ye nnua ne niam aka osoro aye Nyankopon ana abofo yes ana ensuo niam wo sum enwe ne niam aka musu won bi yes enti wase menya saa niam enai we any form of statue asase si asensu ban mfa yes na command bi beda ho na yedai enkoto no na ensom won na mensom no so full stop yes saa word ne kwa na mepe
or say men any type of statue. Uncle Tom Soreno. Yes. So ye pa. So ye nanko pon. So ye die was say never do it. And you be that. Yes. Make a Bible no. And I may check say e die benti. Ana onyanko pon ka asasem we abusafo. Ewiase ewie yenti na Awurade ka asasem we ba bebre anim. Yesu ya de na de akosi adisam. Na akwa akosi antichrist. Okay. Atira wiase ewie yenti a onyanko pon de sa asade o ma Israel fo. So ta Bible na Awurade na be fa Israel fo do mu ye ne man. Babro ni nipa oni Israel fo akwa apam. Afọ so do ma ye ne man ya wie no. Bible say Ebra Israel fo ekodi nkoaso mu akwanto awudo mu tututu ye nyina no. Baabi omuko ye bia no. Bible no ekire mu say omuko ye slaves. Yes. Baabi omuko ye slaves akoso mu. Na me check Bible na me hwe say time Israel fo akọ Egypt. Akọ Babylon. Oko Assyria ni nyina Bible ne kire de eto wo mu ho. Yes. Enti onyankopon amasa court we ada Bible mu tadada ebe sine enya na no start. Okay. Enti metiwa me check Bible na me busa say why say ehon no ko onya abotere ekirem say never bow down for anything on this earth. Ankoton sorry adie bia ewa asasi so na me be tere wase Awurade wo ni tumi baba wo ntiase wa asem ni mu. Amen. Aja yantake abra Israel fo ko Babylon no asem bi si. Okay. Ni amfa compare to scripture na ye kan no. Okay. Say Bible ka say ewiase a he's talking about Satan. Ewiase Satan di ba kono no. Ana oka nyankopon asem is talking about Jesus Christ. Okay. Enti baby a obakai Bible abakwa to ewiase he's talking about devil. Now so take Bible ni ya from Deuteronomy up to Malachi. Aya Old Testament. Yes ya pamfro ekosi New Testament. O take interverse na Bible ni be kire wade bi wom. Ebra Genesis chapter 1 Awurade ba de wie ye no. Me hwade bi wom ha eno ayekọ Kumasi le di empire ne be pon na me de bom pai. Yes. Unim say Genesis chapter 3 verse number 24 no. Bible say ebra enipa ye bone no nipa so woden. Awurade pamu nipa nyina free Garden of Eden. That time na Satan ka opamu no. Okay. If you say na waye no me ade. Opamu oba and opamu bema and walk it out. Bible so do ja ekosi kwan na no ewen. Say the be ya sa boni na free mu no ansa mamu biem. Yes. Munta asem ni. Say the sa no me ne sa ma biem. Enti asade a odi ma nipa from that time ebesi na no. Awurade mpe boni ewo ne ho. Enti wa chewiase ni mu mienu Nyankopon ana Satan every that day no na Awurade handle wiase we atimu ade say Satan nsa. Okay. Chasam ni every that day nipa ye boni Awurade pamu nipa free Garden of Eden that day and Awurade di wiase we say Satan nsa. Enti wo chakia Yesu ba ye no akura be kan say ewiase we di odi so e hwan bonsam. Yes. John 1 John 2:15 so tire mu say man no wiase anania ma E wo wiase. and he's talking about Satan. Okay. Me bobo so tire ma de bi. Yes. He's talking about Satan because say wiase we gina mo bonsam. And to say wiase ane na de dodo na de bi owo mu do not love it. And not. Na ayama ni ji pass na wi me kan Yakopon asem wi a kire wo. Time Israel for call Babylon no. Bible say Nebuchadnezzar. Yeah. Nebuchadnezzar. Aso na so one day. Na owo statue. Wo Babylon. Yes. Akro ni mu ni pa nyina akoto sore no. Every month as every year. Any observation bia they bow down. Na mun check Bible no di entia. Oma Israel for call ho. Oma Israel for call ho. Akoko ye enkoa
for 70 years no Bible say time so say yes say Israel for ya board dey say ohene ade ne bosoma si wana obi ankoto nsore muni ma dey asi ye Bible so mu hwemu anu mu say nipa ni nyina akoto ba aka nipa bi ewo mu a omugirege mu ma ankoto ti asem ni o ma ankoto enti me takira na me ba back to the trouble na me hunu say sai Israel for na yomu mra ayaka mana to mutim da dada yes so mu wi aso mu never bow down to any idol yes mo nkoto nsole bosom nipa nsa so ade bia on this earth yanto aso enti sai nipa miensa na ankoto no Bible say ya chi won say do mo kwa kuku ojafunu because that moment no mu no e wi ase no mu yes o takini ya wi ase no mu nti e ma ya ti o say do mo kugu what do you call it funum yeah na yan taki biem yamra yan time Ghana say me kasa me bo asole ni dia e ma ne hawo aye because already direct yes me kan be siasa no so quotation ni ataki en o say enye ade bia ye sign ana symbol enkoto nsore muncha se ni enye sign ana symbol bia enkoto nsore because it's a sin because of we are say we dey be sitting na de kan asem no yes ana ye ba ye time ya ye ntake church ba na ye sa ade no Roman for Roman Catholic yes and yes I didn't there are different types of statues yeah you there Peter you there Mary you there Paul you there Jesus you there Mary muncha sem ni ba Bible e da ho no ba bia ni wa Jesus ni picture ho da bi Jesus picture ni ase yes so bi ka to say your picture e wo wi say Jesus dia is a lie de ye huni nyina omu ye nipa on this earth no kre de ye huni nyina omu ye nipa nti me ka kire sofu bia onim Nyankopon asam a oni twirosam bia no de sa aka na de be bɔ dem say Jesus never onye now you motofo apa na onim left and right enye Jesus a they are worth it enti fatu tirimbo a wutie me sa aka na na fa bi mo dem da menye bi da say Jesus enye bi da enye Jesus a two any type of statue enye Bible is not allowed o se menye yes because okoya no say Jesus ne si ho o kirem say enipa ne kaso yin Nyankopon kura na statue a enkoto no munta asem ni ye yes man koto no because the ebe wo wiase nti no kan sa asem enti any type so ya sofo so ya hwan was it never do that on this earth yeah what the amaya to one waja hoko yes enti misramu ya ntake wa asole ba ye ka no kre so hu no kre no saade na ye no Ghana especially calendars yes any statues no we should be very careful ye nhwe because obi wo wa sa calendar no obeda obunu nkotodwe oboso mpa obunu nkotodwe wa animu no wa hwe empa igbo no kusu wa boso mpa ye ansa no asore look at this it's a complete sin. There's a time me bakano wa say enipa kuro na ono kwade ne ka das Yesu no wa ba bonten abe pachew yes say nipa nyina nya sa de no sere o but yes still Roman Catholic are still doing it yes and okogogula that the type of Jesus no mudoso je bebre di cheri do I pay no hobby mudoso we dey nyina enti ese aye ne wai obi abetima afa ade abutuniti no so aye bi ade aba enti any type of calendar what ye pushi kwa animu a de me ba beka no ebia no mentima anwie meto aso na su ye pushi ba animu a ene Jesus so called churches bebre aba they are doing it how they are serving that calendars and stickers as God and also ye aduma na ye nim Satan wo ye clever papa ni ate and I didn't tell me Satan na musa Satan clever one dear wo ye very clever papa e wiase we ni Nyankopon handle amano a onu na edi so munta asem ni yo enti Israel for wie firi mo mra
eno go bom wasema Nebukadnezar ko mbekọ funum ko mu nko that time no omako obi man so de enso embaransam da so wo hefa omutirim omure mfi omuda so de ya adwuma na yen chake ma mi ntwitwa bi mu na menya no fa se de be metima be form asem no ewiase we ya etimu no abusafo Ghana aye woma mi preach ogwase krowe no mi nsuro mekani jam sanya Awurade na di so biem yes wiase nya Awurade di abiem because ompe no kre oba be sai no so woni ma me ka to asase we Peter aka atwo se Awurade di oja yes e be se asase we oso ni de wo mu nyina asante ompe saya wa dwen se Awurade pa asase we ompe yeah ono na ye ba ye se de oso ompe wode obi because of emoja boni awudie efi kronu adwama asase we to ompe biem to ono abebobo na watwo twene na mu eripa ade no bo asa wiase we nyina so asewo mafra enti ompe biem yes na the entia and the makers was our quotation at Chile ye casafa antichrist yes John can want some say yatenenka oba no anya badada yeah na na juma hoye no aye simple one who dia oye nyina ne say ade say ewiase we no watimu no say de Onyankopon ka to wo say memo bia mo ni mu asema ubo mu asema say ewiase we ya you can live comfortable yes ho beto obetimi anamu gentler ohobeto on this earth entina Yesu baaye no mame ntopam dada ni nyina ngu first na memra Matthew chapter 4 verse number 4 Matthew chapter 4 verse number 4 verse 1 say no obia say what you say Yesu ne bonsam na baba kasa no yes na obua say what you say wakiro say enya pa no nkunu nipa nam so betena se enya pa no nkunu nipa nam so betena se na asɛm bi lefi Nyankopɔn na asɛm bi efiri Onyankopɔn num so no ana obonsam de ne ko okrokunkun no na obonsam de ne ko okrokunkun ni na ɔde ne ko gya sɔle fi natif na ɔde ne ko gyina asɔle fi atif na ɔsɛ no sɛ na ɔsɛ ne sɛ sɛ oni Nyankopɔn ba no a sɛ ɔne Nyankopɔn ba na to ho twene fam to ho twene fam na watwerɛ sɛ na watwerɛ sɛ wonti ɔbɛsɛ na abɔfoɔ wonti wɔbɛsɛ na abɔfoɔ sɛ ɔbɛsɔ wɔn nsɛm ɔma so wɔn nsam na ɔnampem bo kɔ Yesu bi ase no sɛ Yesu bu ase ne sɛ watwerɛ sɛ watwerɛ bia mu sɛ sɛ Awurade Nyankopɔn hwɛ ɛnso Awurade wo Nyankopɔn ɛnhyɛ na obonsam fa ne bi kɔ bepɔ tenten na ɔfa ne bia nkɔ bepɔ tenten so na ɔkyerɛ ne wiase na ɔkyerɛ ne wiase wɔ mu deɛ ahina nyinaa ɔkyerɛ ne wiase mu in the kingdom of this world yes ɛne emu animonyam ɛne mu animonyam nyinaa na ɔsɛ no sɛ sɛ wobɛkoto asɔle me a wobɛyɛ dɛ wobɛkoto asɔle me a ankabdi yɛnum nyinaa bɛma wo tie ɛdi enti na ɔkɔɛ no wanya word biara nyi so sɛ bow down for me sɛ asɛm nie wanya asɛm biara nka sɛ bow down for me yɛne yɛsom Nyankopɔn no munti asɛm nie yɛne yɛdi Nyankopɔn akyi ni yɛkoto sɔle Awurade anaa yɛkoto nsɔle yɛkoto sɔle Awurade yɛsom na anasɛ yɛnsom no ɛdi why sɛ Satan ko ka kyerɛ Yesu sɛ ɔnkoto nsɔre no sɛ ɔkoto sɔre na ɔde wiase wei animu animunyam ɛhene na ɛbɛma no munti asɛm nie na metiwa a metwe ho ano ɛna onkoko de me kɔ Adisam chapter 13 no concerning ewiase wie yebre no the mark of the beast the 666 a oba sɔle wo wiase no saa asɛm wi a Bible ne ka to dadaada no yes ɛyɛ adwuma ta sɛ saa bra ne beduru ɛbɛkɔ confirm na ɛbɛsa sɛ afiri baabi gradually enti enuru sɛ aboa na ankasa nyini ho di mpie no na ɔwɔ akra nada okay muta asɛm nie na ɔwɔ akra nada na saa akra no ti Yesu ba no Yesu ka sɛ antichrist no ɛnya afei no ɔbɛbɔ waba na ɔwɔ mumu dadaada Yesu kai enti saa wiase wei no ade ɛgɛyɛ asɔre dɛ ma na mepɛ na nka mɛyɛ ne sɛ nkyerɛkyerɛ enti saa wiase wei no yɛwɔ mu no deɛ ɔdi so this time a yɛfɛ no bɔnsam no sa enipa bia beso otena asase we mu na enjoy wɔ na hini animu a unless enipa no bow down for him yes uta asɛm nie enjoy dey afa every sector
How? Babia adwumam awadiem asofudiem asafumu akwantuom won say wo wiase na beso otu kwan yetimi baba tro say rich be ware me ese etese de ukuru ne me Yes. na wo ko no uduru krom akasa oyire ne me wa so nya de bai Nya me jere no Koso papa. sa time no wo go mu asa na wo mu ase wo go mu ase muta samniye tina tro so me be kasam patro serious two say bia ene me ye na me kon nursing training yeah forms ne ba anasa adwuma ne ba wie ya pass ya wie no aya ba so ya wie school na ye be ko branches no say betimi aposume to ba bia ehoye kuromu a aje say me ko akoba me nam my boss me bow down I'm a boss and me da that time no ma bo me muase na me mo me muase ma be me muase ma bo me muase ma wiase yes sa de we na ma ye no the rest of my life cement me anko confess me a certain product okay because wa ma me enjoy on this earth yeah ma bo me muase ma wiase okay yan take biem se sie wo de mo yancha bank managers other institutions are ewiase yeah young last omo be kan no emsa adum tv omo say young girls are ewie adwuma omo wie school edum ko attachment no say bia nko mo aba OFM ha ebi be ko bank no omo say airtime because say wo wie adwuma na unya adwuma nye yes yantimi impost obi wo edu ko to esinam mini aba akwa de na koto ayi krate utwa nsuo na krate krobie ti akura bi ase ne de na koto enti young girls ni wie school no so mo kwa attachment na sa ha no aba manager no no ama ne ho kwan na wa fa no se de be wie school no aba ha obefa no enti say oko have insurance officer you see the same thing do mo ya no no oko banga the same thing radio stations this company for na edika wo mu no ade watiko aka form sister den ode watiko aka form no obo mu asema wiase I'm telling you enti what be any product yes enti Asante Kristo no wo yemu ya ko Pentecost Jesus ano ne etire ye se na ba media menye media menye me be kan quotation na tire wo enti Daniel mo anyi wo mu de e wo Babylon the time of omu wo anye yes because oma wo mu ase ama ohoni na ye pagya that time o tell some yes oma accept o timi grind ama sa persecution but say ye bre na yaduru no abusafo ahoti na bre mu na yaduru yes akom bre mu na yaduru anti na me say wo ya sofu na nyame ama wasama preaching say preaching na ati ni pakra efiri bunsam jema adifo ni jawo mu because oma hini omu yes oma ko ba down for the yes until they are enjoying what they are coming to and kra na cheren enti omu bre na aduru no omu di omu hini jawo mu na de boda wuro no kansa mpa no tire aka no mu mesene emfiri sa asumni mu emesene ko han mu because masa say so person yes of kase on this earth na so mo ase masa tanya oboa untimi omu okuo bi wo ho a se wo ko join ni bia afa ye be ma passport bia the whole world utimi tu kwa ko ba bia bi o kwa ba bia president for fa ho na befa ye ncheke o you free on this earth enti I strategy that started da up to date anu tu onim say tabia se bi Nyankopon ade sa kwan ne so ana be bie ye ne yagina di nani enti ono so Nyankopon so hunu ne ntam ana okato wo say obi a be ba bagina including nipa yeah na onim say otumfo ebi kwa ebi da form bi da ho ye omo mu da form ebi awuro omo ntoma ebi wuro omo mpwa obi a obeko na ni be so obo omo ase eya mass entasofo no omu ya awrade jane ni tumi jani ufo no ho no mungo
on quite that because you copper you bow down. Boom was ho. Udo hu be sase, udo ti be sase ye. Abusha for this word and ye rade di abiem. Satan na edi so, ewiase so difo no, one bonsam. Yes. Enti ni nyuma, ane na brabo, e wa asase we so no pese. So we enjoy there unless was seconds. Ade we ya. Sister, seconds mama no na. Just 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes ubenya flat. 5 minutes pe ubenya wa car. 5 minutes pe ubenya office. Awu be kwaba. Na die na asi. Say no muka tro mo. Sase mo ya na de 2 minutes. Just a seconds. 2 bo mo asame no die no. 5 minutes pe wo kon edi wachi. Obi be hunu. Obi hu. Satan ye develop to the sense wo sia oba no se ring and wo se ne pe. Oba ne kan wo se se me nim so wo kunu okunu na me se ne pe. Me se wo na me pe wo. Wo na me pe wo. Enta no na ye dey. Eye normal thing. Bayam kwa di some na me tino di ntia me ka sansem we. The entire Yankopon kato was never bow down for anything on this because I know the baby you said the last one. Yes. I didn't park all German who cronim. Yanko Revelation chapter 13 verse 1. 13 verse 1 Abu Odikan. Abu Odikan. Na me no Abu bia one man do any etren so. Na me Abu bia. The beast na the mark of the beast that they are can. Ne ho asam no obeka wa ha. Yes. O man do. O man do any etren so. Any etren so. Say ofipu mu sorry ye. Ofiri apumu sori apudina ma de ba ewiase. Okay. Bible o kan akoto apono so gina ma wiase. Eno so ye ne symbol baako. Ofiri apumu sori ko na ahimote du buboniti. Na ahimotire edu ebuboniti. Na abusudin ewo ni ti. Na abusudin wo ni ti ho. Na boa mi hu no te se osebo. Na boa mi hu no o te se de be osebo. Na ne night te se osise na. Na ne night te se sisire na. Na no te se jata no. Na no te se jata. Na otwase ndi tumi ni na henwa ni na ho de kese ne ma no. Te otwase no bonsam. Yeah. On say this some can say owadada. Yes. Otwase e fa ne se de be obonsam. It is talking about Satan. Yes. Now Satan no ono ankasa wo natuma yefo. A omu ye atuma ma na akosa ne bre ne be dey ebe wiedu because Yankopon kan say ono ankasa no Satan ne bre ya sama no na nya dey enurui. Ano no aso ndim bre ya sama no say enurui. Enti say an wacheche ne hu. Ano mu ye atuma. Omu wakia ma na akosa say bre ne beduru. Wa dey di fatrufo oye bi. Wa dey chachira fatrufo oye bi. So kan ubi. Aso fatrufo oye bi so sembi. Uta sama make am. Wa dey ma eye bi. Ba so ye bi. Emema yebi babia all sectors to omo nyina eje campaign man underground won so ye hu se Satan amanti crusade puppet da nye bi sa akra da so ye crusade mu meti Satan and so every day otwe akra che Nyankopon ni pakona hinim otwe akra young guy da hokeke ba ma me fa to 5 minutes pe me ma Range Rover just a minute Ebenezer me okoto ya 5 minutes pe me the Range Rover imam hobo mu ase that time honhom no wa ya kan e de wa kan ho wa pasa nyenim lesbian da hokeke me fam tetra me fa wase that time na wa be kan ho o okunu bra mo ase o na me no okunu unzo ntimi o chere o masa da isam o da wa 10 seconds wa be kan ho ti se si ano company se wo wiase nyina sa wo se wo untatoro umbo mu ase ma sa wo boa kre how o boa enti bra ko kan ko na me ho se ni tinin ba ko te se de wo bo no boto na mo se ni na mu ba ko we na explanation this no se sa na be kirem ko na te se de wo bo no botoro wasa ne botoro fe no wasa ne botoro abo no ye wiase fo nyina ngo na abo no be ye wiase nyina ngo na okoto otwese no se ode anwoden ama no na okoto ono abo ne di kan koto otwese no se de na ne Erade di tumi ne ma Yesu Kristo no a wo kire mu no ono so koto Satan se ode tumi ama no na okoto abo na ka se why not say abo no hwe why not say sa abo no unza bususam ka yes omu twan Yankopon boa enti na enipa bebrebe e kase tia asore asofo obi kura timi kasa asore na mu ye de ai kasa so just word you are making noise fan hodi noise eye ade papa noise na ade papa o
Said, oh, you know, even akra so it has all making noise. Because only my cruntia, Emma Quani soon to make us all making noise. And it blasphemy west or back Cambu to Summer Tien and go pound. Sha, when you say Abu Baba, your son was a Tessa, as some way, now you soon. And yet, a dandy drew her. We can never say a bomb. No, my Bob would be an near Takika. But gradually, Nippon Baby, gradually, Nippon Baby, Kotua Buano. Gradually, Nippon Baby, up down before the day. Now, some back open here, you won't sound some walking. And I'm telling you, Sir, Sasania, my one, furious sister. Uncle Pamela who said, on a go park out was a moon was in my dear Pia. Quite an above, yes. If you are such a Samia must see me, and you are Mako to my dear Pia. Yes. Cambra was one at the sub one. One at the sub one of it in an aqua. Now, when the bet to me, I won a cover was some. Why the bet minutes I want to go? No, man, I know the cancer can see. No, man, I know the cancer send you push some. No, man, a quite Bosunia Janami. No, my acquaint, I'll sum it. I say, you know, Obiana look at Bususelti. Obia, Mote. Why? Obia, walk a busam to your uncle. So I can dinner into my dining. So I can dinner into my dining one day of Busam. Now, man, a quincer on top. When I may pass. Obama the question one comes to some. Montake this time. Montake this time. Obama push some. As some at you, young best. The answer of the account to one. Your bad done in now. Jotia who be do. On one of this out to me, Obama the quine. Sir, I saw it. Yes, it's out to us. A mere bar or Munkatu Mutirisu. Yes, Mewa. And also Bama Sudia, O Bompa also any quine say, I didn't know I was such a soft. Eh? So for you be so. I didn't know I was such a dear house at our little puppets with the Concrobia. Efree. Obaka push some at you and Uncle Pong and the Osusunino. Yes. Nintoma dying on the Pooh. Satam when you are any pan baby, I could talk under the Adao. And to be him, sir, Naka, sir, Rich, me, says, I'm a two. Sour Chassan or my pencil. But never baby, I could talk and son who move. Okay, yes, yes. Ah, baby, I could talk and son who move. And tomorrow we tell me what come to him, I was for Janet O'Clock was also Penquadia Padia. I'm telling you, yes, because they say I'm returning one, yes, it. So I'm returning us also on a tro. Enter us here, or home told that. Wouldn't know correct us, I wouldn't. Yes, we need you in. This was the tro at as I was for the time is up. Yes, now hellfire, I can't want someone. You don't know. Someone who knew a vampire doesn't them for Uncle Heaven. A movie that vampire day. Mammy who said the bone sometimes sit here. Yes. And young girls, young boys are more bad down for one. And I can catch them. I can't. No man, the question to what for. No man, the question I want to. I'm also for society. The bone some we are seeing winning now. If I did one video here. On top of society, there be. Because time I walk a garden of Eden now about fire to a new mobile. Yes. If so, we are the other. And to a man, quite a dada, and Satan, 2 nipples, and you know, was that a chat? Say, you can be a against, sir. Who did your boss on assassinating or Maukai? Or two, sir, I'm a pirate, and you made an ato. I want to die, Babylon. Someone could tell me. Me hold me. Miss Matessa, I'm going to sorry on Libya. Then tell us, I'm going to sorry on you. And to the pen of my father. Say, Daddy, my quotation will Bible. I didn't tea. And a moment I could to Matthew. The entire side in the Bayern, and a black Christianity persecution. First one, that Jerusalem was destroyed 70 AD. And on this side in the Bayern, one a Bessian Kumukum Peter Munyan. And after Peter Wuyan,
akra Peter mo twen ye no to mo fa Peter statue na ya ye ya se we ye Peter we Paul we Yesu na na mo pano we ye we eno na ko twen sa Bible school ni ba ye no sebe ya o mu beko na ya koyi Yesu Kristo won nsam na nyina firi o mu dirim enti won pia no oni Yesu yem yes waka se Peter amusum nya ni we ya so boa nya Peter statue ni no that anya jo musum ni so boa anya jo statue ni anya Mary musum wo boa anya Mary statue ni ana deceive ni pa up to date sister. I'm telling you Satan person ni pa nko bu nsam de baby wo kon anya na asemo ma woni na ho na Ewurade ni wiase so biam Satan na di wiase so Yesu anum wase wiase so di fo no na eba no on na di wiase so o tu ya so sa ko si sa ewiye bre ni beduru enti bro no abefiri mu apie se minie no eno na Thessalonica kan yem obepa kwa bi so ono ankasa aboa no ene Israel fo be wakoye want sade omudo Israel fo no makotu asa America so destroy omu wia enam sa meboa mo ma mo ko okunti no ene mo ma me kwan na me medi mo so sofu panyini ene obepa kwa so de be wura konkono bia ene wakofa the end of the world aba so undi mo a unya tamu takia aso ne menya kwan agwa kiri nyina kire members no yes enti wotu awotefo so sa this month abosumi nsia enfia miensa abosumi nsia na sa de no de ye ne gisam ne say mo na mu tie ya mo fa Nyankopon asam na mu dwane afiri wiase no Bible say obaka na num nsam nya nti sa document na begina gu ensam ne si yam e Christianity wie yo yes se wadi biwo ni wo nhuma e Christianity wie persecution na ebam se na ebam enne si wo Babylon no okay enti obi a wonso anu ni bi no onkoto ne da yes e tara do be komu no anu ne fa ne se otaye mre no ba ye ne Awurade honhom kan ye ho no sa pe no yante sala komisa kina bagina ko omote o mante enti wo se obi no betumi adina the one free wiase asese antro ni din wo goma ni moja mu no oboa nevertheless verse 8 no ada kan bra wo so no wo te asase so nya bekoto no na wana wateri ai asase so nyina mutie wana wati asase so nyina bekoto no wana wan free asase se wana wan free wiase de ai asese enti se no bi wo Israel na wan kan bra no anhunu da se yankoto nsole ade bia enka babe no hobekoto ana se won na unim se enya sadok mi se gina be janko kwa na ye Israelfo na aka no won koto anu man Moto ye. na mi keda enya ni pam ya sa na ho o ma kani na koto awu mi yanko muntaki isu ni pam ya sa be na ko ba dabi donso eto mo ma kani na koto yi eti dano asofo bi ba koto papa swale ma bi ba koto others ba koto aboa no some papa awu some kesi ba sa the mark of the beast ya da sister ekwa afa so jan ekwa abutiri ganebra okurom because na bone so na ko ye ganebra yes wa bo mo asama wiase ganebra ba ye okora sensie minim jonge ba ko mani je ne ho papa osatira ho fro no ne maame ene ne papa mo akoye omudi divi akoje bank bi sika oye no de ne ho ko ye ko confess ye ka no kure ne maame mo so wo bodam omso wo bodam ade na wa ye no o enso bank no o tim ko confess ye omso mo de ache no eni ma sese ni pato asase we so no sister sa kra na ko wo okun nim ho hye na de se okun sa wa mpam anka wa bo mo asem wiase aboa ne ba wo be koto asore no ya ka na you free wo be koto asore aboa no that day no na won wo be koto aboa ni nyina no Bible say ha asa asem bi ba wiase o sembi ba wiase sa ni pani nyina o wia o ma ne ko tu ahotefo so sa wie ye nyina ha Peter mo time o mu fo mu persecution mu Peter mo time ye tu mu so sa ma ye twabiti o man deny Mary maden o babasia ye ni sia konwa so ade chese si ni tirim enwan sa besi fo ma wura ne bam esi fam o se me mo asema oboa because minim dada so ye wiase me mo asema otata Yesu sasa ka Yesu be deny no ba down for so boa
nevertheless me mo me mwase ma down ya de si anwom ache na ma ne to enyina sei ne pa ma ne so nyina gu anwom wo so boa me bow down for you because my name ni wa mranim some me mo mwase mo bia me nkoto o boa Jesus Paul ba ye no mu ko ono so be kan but ansem na unu say ha asase so oba no boa papa bi wo ho obehia wo ono so twa ono kwa de no wa bodam tew mu nyina so boa me de minimo minim de be ma wo metima bo me mu asama minim ekom atem die yes o how atai o boa he so for wo tie me say wo so no ma ye tre de rade de ama no de rade ase de rade de ama enko bo mu ase da eni padodo on fa ni pa nko heaven there be minim asofo o munim priti acha ye o mu ma radio so da minim asofo o munim priti o mu so no ma ye be tre minim asofo o munim priti o mu tu kwan yes ani obi ati anko bo mu ase mo sa wiase we say ya ba be anon ye be yo say erwade na na nipa wo be gidi wo so wo din yes wo yo defo yes me wa unim so ani man hu enti wo benya din wo nya sika wo benya hode wo bo mu ase ama that time say ni time no one obekoto aboa no oho beto na so oho nto enti me gato say na duru ha obeji machin yes koso wo mo magic duro sabre o mo to ma na so mo to powerful masa o mo kototo adifo ni mpani adifo atufoi o mo nkro mo no mo na mo koto mo no o mo to ma no mo to mo aso mo ntwa ya ba han yesu atache de na mo kayo obi no makura ka wo sabre wuni mai range of out there see that prayer skali ni ready out dem kan ba bi anam masa saka wa bo to mo bi afa wan kan ayi am enti data won obebu masa ma abuo ni bia eje to betena so eye bra bai eye short period of time na ade betu abuo no obefa di for atrofo abuo no ene o twiase no ato mo beheva o tatadiem hey yeah abonefo ni je ncho sisters and brothers anyama do be kwachem na make kachero anyama do be kwachem na make kachero ya so nye nkwa anya no de be pagya no ya matwi ni pa ma ya afa ya bode wura ka cho so there is a lake of fire yes there is a lake of fire there is a lake of fire hell is real hell is real ti so bo mo ase man ne e tina be bo mo ase man basa na okoti so mo ase man na o tina mo ase man enti obi obo ni mo ase man na e brendu obebo mo ase man Jesus basa wa omso kuro bi wo Africa ya omse na sana be wurum bosom kesiesi wo when na fa player kodu wa bra uduru ho age so koto faase asa no wuro kuro nim wa ba da wo wura ase no wa bo mo ase man na wa bo mo ase man ai wo wuram and you have so many ways and pa boy mo ase man sa wiase we ya you will never believe it and the Christian never so live with the side in boy and to me that's how and to me that's the world is over was in am so free wiase ntino e wiase so da etie omo kasa wiase tie yes omo command wiase fa ba hensem akura e papa so ni pe gu asole dem omo ma amfa because omo tie wiase okay enya wo de betie o abusafo there's a lack of fire it's a rare bonsam dem wo ho aye no kura efra pam da Bible mun sem bi obi a wasetere asem bia Bible kan bi wasetere e wa pam fufurum e otuma edi wom enti sa abran na aduru mu ye bebo ye mu ase enti e komti obebo mu ase ma wiase no never e kom udidi anopa eno anumra aduane ne ko hefa ko ya anim e ba ko ya anim bra I'm telling you enti mu ase e ma ko ma ho kire sa be ma ni adwuma na na adwa ye bebre na adwa ye bebre yes mesraw mi kire na gobo mo bro hu so e tufu na wiai se na ya kan wasam ya sateje ye adwuma ya sateje e ye ra ya sateje ne because ya bow down ya boye mo asama ne dada wo no ya koto so le no anya fe ni o pa ho to ne o pa ho to because
ayasa takini mienu Babylon denene sa edisa no Yes. de wobeje aboa no so anu ni bia that time no Bible say on bibia e free ba mo se mo nkoto no mo be tere mo the same as Nebuchadnezzar time the one otu sole aboa ni be ko fie free but the one koto sole ni bia no ye de ne koto wodam. Yes. E tebre na ye duru mu no ye say Peter am say ye o mo nkan ma no ntom mo Yesu din twa ko mo fa tuye ana da akro beton kwa sasam o de movie asa Yesu na wie ye efe Nyefe. Peter na wie ye efe Nyefe. John na wie efe No so nyefe. asa mo so kika no Dambo. oso mo nyina wie abaso mo wie nyefe o mo nyina kwa ye fa fu Yesu na nyefe akwa kwa so Peter na nyefe enti sa bere na hore tie duru mu no bra jo Ebenezer Eford Ike Cornelius mo nsa mo ho den. Never bow down for this word. Yes. Be very careful because Sabano ipa ba yamobo it was in the free na ya wuti na nkopon asemi na enkwan man fa udi kwa ya da so ne kosem fne anye wachina anye da na aduru hon ene ye free na fa udi kosem sida bia me ka tell me ho say me nya preacher o. Yes. Me nya di juma ni Yeah. me yaro leba. Yes. If say jofo bebrebe obo masa mam a omu wodi meboa because obi atese wo bo Yankopon din na obekọ hwe no. Yeah. O din woni mo nya abo masa mam asa omu kika ne ma omu namu kirewa omu kika ne ma omu namu kirewa ka be sasa wo de wo ahoto e che no ti range over mu no sister ena ya de owu ne nkwansi wonim ya toro heaven ene bonsam gem ya toro osum ne han hwem na yi papa nya hwema aka de etumi aka so fa erode mwa e makwan mama ni jana na asa no fo adwuma e ye Satan obo mu asama no emfa toro entu kwankwa brochire da na brochire nya heaven. Yes. You very careful enkocha bribe e ma ba nko school eni ubachi enkotu ni nse huda enya bida so pa home amakra de a be very careful erode israel no no kese o Yesu dim amen. Amen. Sa o pesa of Yesu a ebia wutie ba bia wo o be so of Yesu a ka bi di mechi enu ti na ebegina ha enu ti na ebetena ha kasa erade ene dey eya me kwaku ma jimi poni atum ma ji atum sam ya dimboye awade mama me saso ama onyame onkonkon adumi da so hoidi umi mobo me fo Yesu Kristo adu ye mi wura anu me kra atenkwa awade tromidi awo nkwanwo akosi so beba me da wase ewo Yesu dimu amen. God bless you. Everybody insra obibia na onya wonso kesepa. In fact, message no ama ya baboto. Amye hu sese ubo wu asama bonsam no na so opa ho to wiase we mu no emfre ono asa forward. Ti yehwe ha na yankwa akoto sa utimodinfo yi afidie ya onam bebre esunsun yi. Na me so bebre na onsa papa as Amos Asante so ya bompa yesha no awurade tumi botumi na so ona mo baso gu asem awurade besane asem si baaye na me onkonko ne yesa on se boa ye ne akwankoto sa wutimo dimfo ewiase mu bi ne tumi tanse mo wasa awurade Yesu Kristo di mu amen. Pato Pillars Zion Church International ana oti yenkai obetia frɛ sofo Amos e was 0249 412989 0249 412989 saa so na me so beti afre sebia frɛ pastor no anya na beti afre mo 0240 730 386 0240 730 386 erade so bibia na oyokase ene watch night de beba so ma mo hwe wo YouTube de ade nyina ne ye sambo se ene watch night no ibitwa ama mo so matimi anja bi etie say the last week oye na erade samu nyina no nyo bibia kase ewo Yesu din mu amen.